Yes, reka nguhereze ikaze rero kurikirana Kamatoki TV. Uyu mwanya turi kwerekeza i Karongi nk'uko muri kubona amashusho hano imbere. Ni intera ndende rero uhagurutse mu mujyi wa Kigali kugera i Karongi. Ngira ngo abenshi byaranabagoye cyane kuba berekeza mu nce zo mu ntara bitewe n'ibiciro by'amatike byazamutse cyane bikava ku 2,800. Ubu ngubu kugera i Karongi bikara amafaranga 4,400, bivuze ko byongereho amafaranga 1,300 y'u Rwanda. Twafashe rero umwanya wacu duhaguruka i Kigali twerekeza i Karongi ku mazi. Ubu muri kubona yuko ubu turi mu bwato bwerekeye mu mazi rwagati kabisa buri kugenda. Niki cyadukuye i Kigali rero kikatuzana i Karongi, mukaba muri kubona turi mu Kivu. Niki tugendere hano mu karere ka Karongi, cyane yuko ejo bundi nari ndi kubereka video ndi mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Uyu munsi nkaba nerekeje iburengerazuba mu karere ka Karongi. Niki cyanjanye hano hantu rero, ibi ngibi byose muraza kubisobanukirwa. Twamanutse rero turi kumwe n'abantu benshi cyane, tuje hano ahakorewe indirimbo yitwa Fodetwa, kuri ya nzu yakoreweho indirimbo bitwa Fodetwa. Ni hoteli yegereye amazi neza cyane, urabona ko urugendo ni runini cyane. Dukomeza tuzamuka rero twerekeza kuri iyo nzu yakoreweho Fodetwa kugira ngo tubashe kureba byinshi mu byahishwe mutigeze mumenya kuri iyi nzu yakorewemo Fodetwa. Rero ku mpera z'iyi video turaza kuganira na Element atubwire byinshi cyane kuri iyi nzu yakorewemo Fodetwa. Nk'uko muri kubona rero ni hoteli nziza cyane, twagerageje kuyizuminga cyane kugira ngo tubashe kubereka ubunini bw'iyi nzu ndetse n'ubwiza bwayo. Hejuru hari andi mahoteli ataruzura, ariko iyi niyo yanyayo yakoreweho Fodetwa. Nayigereyeho rero mbasha kuyizenguruka kugira ngo mbabwire byinshi mu mabanga bihishwe kuri iyi nzu yakorewemo Fodetwa. Ni gute rero Element na Bruce Melody na Roskana bamenye yuko iyi hoteli iri hariya Karongi? Ninde wabarabuye akabahereza amakuru nyine yuko hari inzu nziza kuno ko baza kuhakorera indirimbo? Hirya yayo gatoya mu kilometero kimwe hari andi maparitoma meza cyane, nayo ubona yuko ari amaparitoma yubatswe neza nk'uko muri kuyabona ku mashusho yacu. Naya ni amandi maparitoma byegeranye na ya nzu yakorewemo Fodetwa. Ibi byose rero twasanze Element abizi. Twaganiriye na Element agira bimwe aduhishurira ku bijyanye n'iyo nzu n'uburyo yamenye ino nzu ko ihari, nyine bakaba barabashije kujya kuyikoreramo. Tuno duce turi hirya y'umujyi wa Kigali rero ni tumwe mu duce twibasirwa n'abahanzi b'Abanyarwanda bakajya gukorerayo indirimbo, cyane yuko nyine haba hari ahantu henshi heza cyane ho gukora indirimbo. Ariko ubu ngubu kubera yuko abantu bamaze guhaga amashusho y'umujyi wa Kigali, nicyo gituma abastari berekeza bakakora urugendo runini bakerekeza mu ntara nyine aho mutazi kugira ngo bibashe kubaryohera. Natwe rero twahisemo kugenda dusura bimwe mu bice abahanzi bagenda bakoreramo kugira ngo turebe nimba koko by'ukuri ibyo baba bakize mu mashusho yabo bihari, maze tubashe kubanyomoza no kubakira hanze. Ahangaha rero twari twijyaniye na Element tuganira bimwe mu bibazo twamubajije ukuntu yaba yaramenye iyi nzu. Atubwira yuko iyi nzu kugira ngo ayimenye bitamugoye cyane, ngo cyane yuko Element avuka mu karere ka Karongi neza hariya mu mujyi wa Karongi usohotse muri gare. Ngo Element akaba avuka hariya hafi neza cyane. Rero avuga yuko ariya mazu yatangiye kuhubakwa nawe aba hariya muri Karongi, kandi ngo ajya afata igihe cyo kuza gusura ababyeyi muri kariya gace ka Karongi. Ibyo rero byatumye ngo amenya yuko iyi nzu iri kubakwa ahangaha, maze arahagenderera. Reka mbareke rero mwihangira amaso ubwiza bw'iyi nzu cyangwa se bw'iyi hoteli igeretse inshuro 3 zose. Ikaba afite n'amaenegisi ku ruhande. Reka mbareke muyihanga ijisho, ubundi nyuma muraza gukurikirana ikiganiro nakiranye na Element. Icyo nagusaba rero ni ugukanda subscribe ku kajambo kari iburyo kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu, ukatwandikira muri comment, kandi nayo hari ikintu ushaka kudusangiza cyangwa se kutubaza ukatwandikira twagusubiza rwose, ukavugana na